Prevoj Čemerno je ključna tačka koja povezuje sjever i jug otadžbine, istočnu Hercegovinu sa maticom Srbijom. U ovoj svojevrsnoj vazdušnoj banji, na beskrajnim pašnjacima, mirno pasu brojna gatačka stada. Ljeti se ovdje održava čuvena gatačka korida. Mladi gatački kajmak čuvamo u drvenim kacama, a stari u mješinama. Uz domaći pršut od srca nudimo rakiju srčanik, koju u narodu zovu trava za srce. Najstarija kamena lučna brana na Balkanu nalazi se na Klinju, prvom vještačkom jezeru u Republici Srpskoj. Predivan ram za portret šampionki Republike Srpske u odbojci. Termoelektrana Gacko je moderni simbol grada. Ona predstavlja moćan i značajan termoenergetski proizvodni kapacitet elektroprivrede Republike Srpske. Ovaj kraj je dao Savu Vladisavljevića, diplomatu koji je proslavio srpsko ime na dvoru ruskog cara Petra Velikog, i svetog Petra Zimonjića, koji se slavi 3. nedjelje u mjesecu septembru. U gradu, koji se prvi put pominje u ljetopisu popa Dukljanina 1150. godine, s koljena na koljeno prenose se priče o junacima Stojanu Kovačeviću i Bogdanu Zimonjiću. Mladi odrastaju u saznanje da su pjesme Ženidba Dušanova i ciklus o Kraljeviću Marku nastali ovdje uz zvuke gusala Tešana Podrugovića. U našem gradu uvijek su se ukrštali istok i zapad. Mi smo od svakog uzeli ono najvrijednije. Ponosni na Gacko, ponosni na Srpsku. Radio televizija Republike Srpske.